I ćao smo ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu, odnosno treću epizodu Foothead Squad Buildera na mom kanalu. I krenut ćemo s formacijom 4-3-3, sklapat ćemo Premier Ligu ili onga BPL ekipu, kako ko kaže. I na gol ću staviti Courtois. Thibaut Courtois. Lijevi bek će mi biti Azpilicueta. Izvinjavam se. Jedan štoper će mi biti Terry. Drugi će mi biti Kompany. Desni bek će mi biti Pablo Zabaleta. Jedan SM će biti Oscar. Drugi će biti Mesut Özil. On ima već inform karticu. Ovdje ćemo igrati Yaya Toure. Evo ga, Toure. Sve što ću sada njima ovdje zamijeniti mjesto. Ovdje će igrati naravno Eden Hazard. U špicu, odnosno strajkera, će igrati Aguero. A na desnom wingeru ili na desnom krilu će igrati Alexis Sanchez. I on ima jako dobre ocjene, ali uopšte nema karticu za desno krilo. Izvinjavam se, prazna mi baterija, ali uopšte nema karticu za desno krilo. Kako to? Nema veze, stavit ćemo onda Navasa na tu poziciju. Navas. Ako on bude imao karticu. I ta ekipa će ovako izgledati. Ili ovako bolje, tako bolje. Ovako. I eto ljudi, to je ta ekipa. Nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro. Ćao.